I kuble ye pi warok ki prelok ki was nyausuk wo up ye ki kubor wa pala au new channel ki kubor wa pala ki wa kwa open snyau chapi wa Tynyap ubru ye upara jan Yong o namo u Neighbours Yong o depte chat we baam do u ye o te ton sedang i ki kubor uwi niki wa baambru namo u cannibal u wada emkti wo chat we wo baam ye ki benta imet Yong ubru yi u wo cha pasi hadin wada pentip na declare ki psychiatrist wa mem u bej u ki authorities ha Idaho ha US da krengiat ki haipor wasdang kanika case wo mi perthai nin usnem nadu ite ipor da stang ki wo tho yu tip ne evaluate ya ute ubru hadu wada tip tikna ne tipche ki wo ute ubru mto uwabe katkam ki khubor wada yo ute ubru da cha charge uwa ka first degree murder wa cannibalism iwamud wo Tynyap we wo baambru uni ubru uwada tip pertuikam u James David Rosel uwa soap house nem irta de emkti uwo Tynyap we wo baam do ya u Neighbours Yong o uwada tip pertuikam u David Flaggett uwa nyap house nem irta kam waman kate uni ubru mu hapo ka Pnar County Jail we daw ya ki o ha Magistrate Court hakasngi Friday a ka perthai wapap daya baam do pen para bro katu te du kini don hi khuble chipon ye chem wan i haki khubor wadawan